Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Viberu sakriti status viđene mreže. Pa da počnem. Uđete u Viber, a zatim u podešavanje, a onda u privatnost. Evo vidite sami, znači gdje piše dijeli status na mreži. Možete da promijenite ovo podešavanje jednom na svaka 24 sata. Tako da kada kliknete ovdje na ovaj štrik, znači tada ga aktivirate i neće moći vaši korisnici da vide kad ste na mreži, a isto tako i vi njih. Znači da bi promijenili ovo podešavanje, znači kliknete na ovo kako bi ga ugasili i sada neće moći niko da vidi kada ste na mreži. A tako ni vi njih. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljen. Pozdrav, do gledanja.